Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko twibanda ku makuru arimo kuvugwa cyane mu burasirazuba bwa Kongo, cyane intambara irimo guhuza umutwe w'inyeshyamba M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo. Turavuga SADC, turavuga igisirikare cy'Abarundi, turavuga abasirikare ba leta, turavuga wazarendo, turavuga abacanshuro b'abazungu, n'abandi benshi, ni benshi ntabwo wabavuga ngo baheture cyangwa se barangize. Turifuza kukugezaho inkuru tuwifuza kubakiraho, ariko tugusaba ko wakora subscribe. Inkuru ya mbere ni inkuru ivuga ko SADC yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane nyuma y'uko yari yabwiye RDC ko yifuza gukura ingabo zayo. Ubwo turavuga abagize ibyo bihugu, ni ukuvuga ngo umuperezida runaka ashaka kuvuga ati ngiye ndifuza ko abasirikare banjye babaga muri SADC bose muri gahunda ya SAMIDRC mbakureyo. Ugasanga SADC irasenyutse muri rusange, ariko noneho murabyibuka ko abayobozi bakuru ba SADC byabaye ngombwa ko bafata umwanzuro w'uko bagomba gukora abasirikare babo muri RDC. Ariko kuri ubu ngubu inkuru nziza ku gisirikare cya Kongo, ariko inkuru y'incamugongo kuri M23 mu gihe SADC yemeye kuguma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka tuze tukubwire ku by'iyo nkuru. Iyindi nkuru twifuza kugezaho ni inkuru ivuga ko imwe mu ndege za RDC yaherukaga gutira mu Bufaransa yagonganye n'indi, hanyuma turakubwira icyo benshi barimo baravuga kibyihishe inyuma. Nawe turifuza ko hari icyo wamenya dukoresheje ubusesenguzi bwagiye bwandikwa n'abantu bagiye batandukanye. Si iyo nkuru gusa, tugufite n'indi nkuru nanone, inkuru ivuga ko amazu 20 yamaze gushya agakongoka mu mujyi wa Mweso, aho rero M23 imaze igihe kinini cyane igenzura. Ese byaba bifitanye isano n'intambara imaze iminsi ivugwa muri turiya duce? Turaje tubikubwire. Duhereye kuri iyi nkuru ivuga ko umuryango wa SADC kuri wa kane wafashe icyemezo cyo kongera igihe cy'umwaka ubutumwa bwa gisirikare ingabo zabo zirimo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni icyemezo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize uyu muryango yabereye i Harare muri Zimbabwe. SADC ifite ingabo muri Kongo kuva mu Ukuboza 2023, ikaba yarazoherejeyo mu butumwa bwo gufasha RDC kurwanya inyeshyamba z'umutwe mu M23. Mu nama yo kuwa gatatu, ba perezida barimo wa Zimbabwe, Zambia na Afurika y'Epfo biyemeje gutanga ubufasha kugira ngo ingabo zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru zikomeze ibikorwa byazo hagamijwe kurinda abasivile. SADC mu itangazo yasohoye nyuma y'iriya nama yavuze ko ishima abayoboye ingabo za SAMIDRC n'abandi bose boherejwe muri buriya butumwa ku buryo bitangira amahoro, ituze n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Uyu muryango wagaragaje impungenge ku izina ry'umutekano muri RDC, unamaganira kure kuba agahenge ko guhagarika imirwano kari karemejwe muri Kanama karishwe. Ni SADC yasabye M23 na FARDC gushyira mu bikorwa ibyo guhagarika imirwano biyemeje. Abakuru b'ibihugu bagize uyu muryango icyakora bashimangiye icyo wiyemeje cyerekeye amasezerano yo gutabarana, ko igitero ku gihugu kimwe kizafatwa nk'ikibazo cy'amahoro n'umutekano mu karere kose. Bashimira cyangwa se bashimana uko basenyeye umugozi umwe mu guha ubufasha ingabo zo muri RDC.
Kugeza ubu nubwo ingabo za SADC zimaze umwaka muri Kivu y'Amajyaruguru, nta musaruro ufatika ziratanga kuko M23 ikigenzura ibice bitandukanye bigize iriya ntara. Uyu mutwe kandi unakomeje gushyiraho inzego z'ubuyobozi mu bice bitandukanye by'iriya ntara ugenzura. Dukomeje n'inkuru yindi ivuga ko indege nshyashya iri muri ebyiri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iheruka gutira mu rwego rwo kuzahura sosiyete yayo ya Congo Airways ikora ubwikorezi bwo mu kirere yagonze. Ku wa kabiri tariki 12 Ugushyingo 2024 nibwo RDC yari yakiriye iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737-800 mbere yindi nkayo yakiriwe kuwa mbere w'iki cyumweru. Ni indege iki gihugu cyaherukaga gutizwa na sosiyete y'indege ya Air France yo mu Bufaransa. Amakuru avuga ko iriya ndege yakoze impanuka mu ijoro ryakeye ubwo yagonganaga n'indi nini yo mu bwoko bwa A320-200 ya sosiyete ya Campagne Africaine d'Aviation cyangwa se CAA. Ni impanuka yabereye mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njili i Kinshasa. Reka mbanze bisegureho, hari amagambo angora kuyasoma yo mu Gifaransa, munyihanganire. Umuntu waba uyazi yaza kutwandikira muri comment atubwira ati babisoma gutya, ariko ku bwanjye harimo amagambo nze yansoma akenshi nkayavuga nabi bitewe n'ururimi yanditsemo. Niyo mpamvu iri jambo ngo ni Campagne Africaine d'Aviation CAA cyangwa CAA. Niyo nashaka kuvuga. Niba nabivuze neza it's okay, niba ntabivuze neza munyihanganire. Dukomeje n'amakuru yacu rero, amakuru aturuka muri RDC avuga ko iyi ndege yangiritse ibaba ry'ibumoso, bityo ikaba igomba kubanza kongera gusanwa mbere y'uko isubira mu kazi. Ku wa gatanu tariki 15 Ugushyingo nibwo Congo Airways yongeye gusubukura ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu mu kirere nyuma y'igihe byarahagaze bitewe n'uko iyi sosiyete yari isigaranye indege imwe rukumbi. Kuri ubu ngubu Congo Airways yarimo ikorera indege mu byerekezo bitandukanye by'imbere muri RDC birimo imijyi ya Rumbashi, Kindu, Kananga, Kisangani ndetse na Mbandaka. Tugendeye cyangwa se dukurikijeho amakuru twaguteguriye, amakuru avuga ko kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ugushyingo 2024 amazu agera kuri 20 yakongowe n'inkongi y'umuriro mu gace ka Hindi mu mujyi wa Mweso tariki mu teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Uko societe civile ibivuga, inkomoko iyi nkongi yadutse hagana mu masaha 8